Namhlanje sizobheka ukuthi amadimoni azintshontsha kanjani iy'phiwo zethu, how they swap our destiny, how they steal our star. Our star-ke noma iy'phiwo zethu kusuke kukhanya lokhu esisuke uNkulunkulu esimbathise khona masifika la emhlabeni, okuyizinto esisuke sizoziphilisa ngazo. Wonke umuntu usuke ehamba nokukhanya, ukukhanya okudala ukuthi kudonseke kuyena izinto ezinhle, ngoba njengoba sila emhlabeni nje sizo-enjoya ukuphila enyameni ngoba sisuke siwumoya, isidalo sethu saqala sawumoya. So kuba la emhlabeni-ke ukuzo-experience nje inyama noma ukuzo-experience ukuba senyameni njengoba siwumoya nje. So njengoba sila emhlabeni-ke kuningi-ke esisuke siphathiswe khona ukuthi kumele sikufezekise, sithunyiwe, siphinde siqhakazise umhlaba njengey'mbali zikaNkulunkulu. So-ke amadimoni-ke njengoba yonke into iqala emoyeni, mawukukhona iy'phiwo onazo ey'hlukahlukene, ama-purposes njengoba sinawo sonke ehlukahlukene, yonke into izoqala emoyeni. Izinto zonke onazo uzoqala uyibone ngokomoya. Mawukuthi kumele ukuthi ube umfundisi, yonke into uzoqala uyibone lapho. Mawumculi uzoqala konke ukubone emoyeni. Mawumuntu onesiphiwo sokuthi uzoba nemali, uwena ozokwazi ukuthi umele umndeni wakho ukuze umndeni wakho uvuleleke ey'ntweni ezobe iqhubeza iy'mpilo zabo phambili. Yonke leyo nto leyo izoqala yenzeke emoyeni before izokwenzeka ngokwenyama. So-ke amadimoni-ke njengoba nawo ewumoya, ayakwazi ukuzibona zonke lezo zinto lezo, ayakwazi ukubona labo abasuke bephathiswe lawo mandla lawo ukuthi bafike la emhlabeni bese beshintsha izinto. Wona amadimoni asuke eseyimise ngendlela yawo, futhi uzophazamisa i-dark kingdom yawo amadimoni. So usheshe ube yi-target-ke noma amadimoni uba yi-target yawo, aqale ahlangahlanganise izinto zakho emoyeni ukuze zingafiki kuwena, zingamanifesti kuwena enyameni. Akuvimbe nje usathi mhlambe sesiyafika isikhathi sakho sokuthi uqale-ke ukhuliswe kuleyo ndima leyo osuke kumele ukuthi uyifezekise kulo mhlaba. So akwenza kanjani-ke amadimoni lokho? Njengoba ngike ngisho-ke ukuthi amadimoni asebenza kakhulu ngobuqili. So asebenza ngezinto esisuke sizoba yizona. Le nto leyo uNkulunkulu akubusise ngayo ukuthi uzofike uyiphilise ngayo la emhlabeni. Kuba i-comedian, ukuba a-musician, asebenza kakhulu ngalezo zinto amadimoni ngoba bayazi ukuthi uzomobilize more people ekutheni asebenze against lento uNkulunkulu akulethile ukuthi uyisebenze emhlabeni. Anginjengoba uzobe umculi nje uzobe ubusisa abantu, kushuthi indlela leyo enye indlela ze-ministry, shuthi indlela lezo zokuphilisa abantu, ushumayela izwi likaNkulunkulu, ujabulisa abantu, ubonisa abantu indlela efanelekile ngomculo. Nje bekuthiwa umculo nje ukudla kwemphefumulo. So izinto-ke lezo amadimoni asebenza ngazo kakhulu kubantu abasuke beney'phiwo. Akwenza kanjani-ke lokho? Angithi let's say mhlambe njengoba uqala nje uzibona ucula ngokomoya, uphupha ucula, uphupha uphakathi kwabantu, uphupha uyi-celebrate, udumile. uNkulunkulu mhlambe ubehlele uthi lokho kuyokwenzeka kuwena mhlambe sewudlulile ku-40 years noma sewu-30 years. Ilapho izoqala izinto zakho zicace kahle, futhi isipho sakho sobe sesi-full matured ukuthi usungama phakathi kwabantu, umculo obhalayo abantu bazoqala bawuthakasele, bawuthande. So amadimoni azofika kuwena before loyo 30 years akuhlangahlanganise mase uqala
mhlambe la koma 25 usukwazi ukubhala umusic usubmit lapho usubmit khona ukuthi uzwakale mhlambe ugcina ube nenhlanhla uyithola ideal ilapho ke amadimoni azocapitalize khona ngawe noma ngesipho sakho ukuthi mhlambe izinto zakho yihlangahlangane angithi wena kumele kahle kahle into yakho icace kahle mase uku30 so uzothi ukuhlangahlangana mhlambe la koma 26 kanje uze ugcine sewusayine ideal amadimoni azobe ekulungisele yona leyo deal leyo ukuthi ungene kuleyo deal leyo kanti leyo deal ongene kuyona bengasi deal le wena owawudalelwe ukuthi uyithole mase uku30 years so kanjalo ke ilapho amadimoni azobe seakuthole khona ngoba uzobe usayine ngaphansi kwamadimoni so ukuthi sifike leso sikhathi leso uNkulunkulu asuke ekuhlelele ngaso noma abantu bakini abadala bakuhlelele ngaso ukuthi siyofika leso sikhathi ingakho athi uNkulunkulu ufike ekugcineni sekwenzeke konke ukubalekile la ukulinda ukubalekile ukuhlanzeka ukuba clean ukuze ukwazi ukuhlukanisa imimoya ekhuluma kuwena ukuthi injani namadili eza kuwena ukuthi ahlanzeke kanjani ayiwona noma amadili eza nalokunyama lobo obozogcindezela ugcine sewudayisa ngomphefumulo wakho kulamadimoni onitshela ukuthi isiphiwo lesiNkulunkulu ngiphezulu ngoba I can sing right enye ke into aphinde ayenze amadimoni asebenza ngama emotions wethu let's say mhlambe unenhliziyo embi lese mhlambe unenhliziyo enhle azosebenza ngalokho wena oyikhona mhlambe mawuphupha ebusuku mhlambe uphupha unomuntu ohluphekile lese unenhliziyo enhle ila amadimoni angena khona ngoba sebenzisa ubuqili kakhulu lese unenhliziyo enhle so mawuphupha ke ebusuku uphupha kunomntwana omncane uyakhala mhlambe ucela imali uyambona ukuthi ulambile usenomlomo omhlophe akucela athi ngicela ungipha imali nawe ngokuba nenhliziyo enhle nokungakwazi ukuhlolisisa izinto noma mhlambe awukho la kumele ube khona ngokwe-spirituality mhlambe ugcina umnika le mali lo mntwana kanti lo mntwana lo akusiyo umntwana idimoni elisifihle ngalomntwana lo mawumnika lo mntwana imali ayithathe le mali kona usihambile sihamba kanjalo isiphiwo sakho noma inhlanhla yakho igcine iphazamiseke kanjalo ingendlela amadimoni asebenza ngayo so bengithi ngikuveze lokho ukuthi ngendlela masiphupha izinto emasiyiphupha sibe careful ukuthi izini izinto esizivumayo masilele ebusuku ngoba amadimoni asebenza kakhulu ebusuku asayina amadili asayinisa amadili angekho right ebusuku mayifika unintshela ukuthi it was just a dream kanti ovele sewusayinile sewungaphansi kwale dark kingdom yawo amademons asiqalileke lapho asiyakusebenzisa okuba nzima ukuthi uphume kuleyo ndlela leyo ozobe sewuyikhethile ngoba already so sayinile so usho ukuthi amademoni asenamandla ngaphezulu kwakho asenento yokwenza ngesiphiwo sakho nangempilo yakho siyabona ke ikhathi eningi la amadili asuke sesayiniwe abantu basebesayina amadili kusese kunzima ukuphila ngoba usuke esebindwe ile contract le asuke seyisayinile engasekho enye indlela angenza ngawo amademoni asebenza kanjalo lapho ugcina mhlambe esiphiweni sakho sewungasathandisisi kahle mhlambe ugcine sewuyeka ndiyona into leyo uNkulunkulu ayiphathise yona ukuthi uyoyiphilisa ngayo lapho hamba ugcine sewushona emhlabeni ungenani into etheni oyenzile emhlabeni ngoba into yakho yagcine yahlangahlangana kusase ingakafiki la kumele ifinyelela khona amademoni akuhambela phambili akuphuca yonke into uNkulunkulu akubusise ngayo destiny your star yonke into ibosiso zakho ipurpose yakho ahlangahlanganisa yonke into wena wagcine wasebenzela wona so azokusebenzisayo ngoba uzobe usenakho lokho kukhanya lokho noma uzobe sebesekhona isiphiwo sakho uzobe usacula kodwa umculo wakho uzobe ungase umculo lo owawukade ulethele ukuthi ucule ukushintsha izimpilo zabantu kepha uzobe usuculela ukuthi uhlangahlanganisa izimpilo zabantu udonsela abantu la engafanele ukuthi baye khona lokho kuzokwenza ukuthi kuhlehle ingelosi ezimhlophe kuwena bese kusala kakhulu amademoni azokuhlangahlanganisa impilo yakho lokho kuzokwenza ukuthi usheshe uhambe emhlabeni isikhathi sakho singakafiki emhlabeni
So bengithi ngikuveze lokho bantwana basekhaya. Ngicabanga ukuthi ke kukhona mhlambe lapho ekuzofike kubathinte khona noma kushintshe khona impilo zabantu, noma mhlambe kukhona abanye bahamba bawaphuphe noma babe namaphupho afana nawo lawa, bangatholi kahle ukuthi yini esuke kumele bayenze. Suke kumele mawuvuka ngaleso sikhathi leso, mawukuthi mhlambe khona isibonakaliso noma iphupho lifikile lafike mhlambe kwakhona izinto ozenzayo noma wapha mhlambe imali omunye umuntu ngendlela engahlelekile, uvuke uyikhansele lento ngomkhuleko. uNkulunkulu usuke ezokwazi ukukusiza kusase early ukuthi ayikhanyise indlela yakhe, aphinde futhi akufikele akukhusele. With that being said, inkosi ngibusisa.